Mwere bwako mrithiria wa Meru TV Jumatatu eku nitita na mbere boya iri tariki 30 mweri ni 3 mwaka ni 2026 kankwate weni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Tiri Mbabo na tukiambiria nteto cietu na Steve Kanyanya na ura kuromba etike mubunge bore na wete atongoria ba Meru nibo itumika mpangaratano kiweti na mbere ndwase kisiasa na kinya wamba bwandithia nkuluki mutongeiro no wete kinya atongoria ba baturase maoni ya Karina nikionto kwethirite kuri na mpatho atiate ka siasa na kinya akari mwandikweto wa nteto Jeff Ogetuma no banganetie ribotie oni thine kwere nene na atongeria beto ba Meru ni kwithirwa gutimutongeria mwanka thaici urachirita aithuganiria na mathuganio jayo wengwa achoka kiri wa 90 amenya wa 90 bo bamuthurire na achoka eja oria wa 90 na tatumba kugwatanira kenda tumba kuthiria thine ira twinacio especially thine ici cia bandits especially thine ira cia Subuiga especially thine cia Mpara especially thine cia Ndoji kana thine ici ingi cionthe ira cigutucumbura no ntutio priorities na guti muntu orombere kura atina manifesto guti muntu orombere kura kuma MCA to the governor to the president atina kiria kwira antu ikiakabathithiria so thine kwere anene eri jatiri yes ni ukore mo ikuthithio tikio kwenda kuthithia yes ni utikio kwenda kuthinga tikithithwa but utichoke kiri wa 90 wejo bori atiri batu no ntubuni ndi mbwathurire ndi mutongeria wenu na nkuremwa kana nkwaga njira buri enda tuthithia ate na ibabu atongeria bobo atiganiriria Meru bureta thirikari ne iu yenu bogwita thirikari kintu kia maana kira umba kuurua umba kuga na kanywa gaku nonga kuga ntata cia tutam ire itutethia mwananchi wa Meru kinya nini na timu wake kinya mukenya kina nini na itha iji ikinyete antu ibatu tukwirira twingo wananchi bo barachokerea akujukia tu anjarene ciao bakaithuganiria bakaithithiria mibango na baka implement jantu jara bakuona ijoja bataritie no kuona thaiji kuraurire antu igongo bakumara na ichembe bageta guchinjira barabara no kuona thaiji bandits tithukite na rutero rwatigania rutero rwa buri gaitina ara rutero rwa Gembe North ne wananchi bongo bakuona kaba umare bete bakarwendo aiji no twatongeria betu ibare merwe kuma MCS gweta kiri governor gweta kiri human rep gweta kiri MPs bonde 11 na gweta mwanka kiri MCS bonde baraturira bo ispokuwa bairi barabairite bona ati untubobu teagirite na ibo kuthiria antu so antu babo ndai bo tukuga atiri bara mwanka thaici batiro no thuku kinya buri kubura bukarika kenda bakashifu nteto ira tiko karika bonde turiuga bekirwe gikabune kimwe kionde bagatuiro ikabo biere ukageta muntu weja kubwa area after this ukaja kuthiro tikurunga manatu ratu na thina ukaja gutuira thaici rorejera kulan na gokwenda kumanga thirikari ne angaeja kugutethia nai hakuna kitu kama hiyo ukareona thina ciaku uendelee gukamata thina yu until to the end na ote muntu ukabore nchakairi batu turi wa 90 twibwekira kiretina kimwe na I regret so much yoni I regret kwethurwa thaici ngetieta mu Meru ntongere tu muntu gwetwa ngavana ati mutuma ntuithinkia who doesn't even want to think about his people na kuona makosa ijo karika metho cha weja kuona nteto irigo karika ende ukaigwa akiuga inyathera mantu cha maizo nthe cha kukarika onika bambuge tutam how is it helping us ugono ntukiuga yakwikiranyirire no ntugo we controlled na only one person you don't want to think about the people urenda kuthuganiria kiuga yaku na nje kuyonka mutuma ntuithinkia I am repeating this I regret ugo kwithura we governor wa Meru County and you should leave with immediate effect bado na ndera twakinya turenda kujukia tu anjarene cietu turi wananchi tuthithie mantu twetwe no tubabwe iburegete gututetheria in one way or the other asante na nteto cietu na wenga vana hwadhara kanithi Muthomi Njuki bawatanirite na CC muthini Karangi na kinyainsi wa Karingani ne barari kanisene ya Deliverance Catholic Interesse Marimanti akiaria ngavana Njuki na thumbite bunene baraba kuwa Rais Ruto ariatha tamu mwaki harawete ote Rais Ndeguru ya Kenya atha tamu imwe na kubaraba kuoka bota kanya koloki na wete kindike haka Rais mwakene yangiriyele 30 na yele kere kanisa ya Deliverance Marimanti wandeni ya Marimanti gechigo munge kia Tharaka aranga vana wa kaunti ya Tharaka ni Onesmus Muthomi Njuki wamana thingati bake bakurekere kiume kia munthe aganga vana Njuki agikamata nkaranga ya magwerane kiria kariba Tharaka nimenda kumwira mbere mwako olinga nthi tukaisto CT scan ni mwa Marimanti
na already tuna budget na nitwambĩtie gwaka nyũmba na nyũmba nĩtũgwaka ta CT nyonka nĩtwenda tuoca ithimi ciothe iria ciĩtagwo cia radiology turute nani mwaya gatagatĩ ka ward tuiga mamwe baada next to ĩrĩa twakĩrĩte wa UPD kĩrĩa ithimi ciothe irĩ marĩkũ iria ciothe irĩ cia kũringa mbica irwagwo mĩingĩ maira tũkongerera na nĩmenda kũmwĩra gũkĩrũkĩra kwa usaidizi wa thirikari yetu ya Tharaka Nithi County na pati na tugacĩria nĩmenda gũtiga tuhakikisha kwamba Gatunga Model Hospital ĩrĩa ĩtagwo level 3 model ĩgwĩtia yatuĩka level 4 primary mandate ĩrĩ na hiyo nayo pia tutaanza kujenga hii mwaka tuko nayo kabla ya December na kwire by now already twambĩrĩtie nundu ugwa ni chest x-ray ro linga wa mbere marimandi gunka ugacha kwenda kulimba mbisha kithuri thaino ukienda Gatunga tumeleta x-ray kila kiatigere ni radiographer na tumefanya interview na tumeleta igwarira tariganire tukoringera ndebere isugiria muruto kuthonjegete kya rais wa Kenya rekaire akioria kari Tharaka Nithi kugwata mbaru thirikari kinya kirikura cha mwaka wa 2027 nonto mwaka wa 2032 bare na weregero wa Profesa Kithure Kindiki ora na munini wa rais gutweka rais wa Kenya Kenyatta wa mbere ikuringwa kura ringine aciokire anakiringa ma minister kiboko tibwama Moi atwiraga tukaria mikona na kanu yake si alirudi miaka 24 Kibaki anakera wa gushindwa ni Raila ni acokire ndacioka uyu ni umuronire ekarita Kalonji kana gacheke kana mukaringira huyu Ruto moja tu huyo ndio unaona kama utapitia unajua nasikia watu wakijigamba sana vile ataenda nyumbani aje joka ni mutaritie madhabu mangira hizi sana mara mbegusha antu bakina ina kauli na mwina inwa nembi mbere oria wari deputy president kana vice president in wa Kenya ale utuka president tigoro tukwenda igwarira kirintangurutaniire gucegete kia ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kirekura cha 2047 ara ngavana Njoki akweregerwo kunenkanire ruturo sisi mutheni karangia murite kugwata mbaru bonthe bakurira gite giki gutari kwathurana aya kwa ngavana mutheni nuthiite we baba wetu twinthe ni ithuire mwendithiri rekana ana bathekanie mucii uyu wa Tharaka Nithi waku Tharaka Nithi yothe no waku wo baba wetwa rekana ana mwana witwa Njinji mwana witwa Njoka mwana witwa Susan mwana witwa Kareke rekana ana bathekanie mu indi ana bathekania wewe ye Gitonga Njinji mamuruka ndiruwe mamuruka Njoka mamirite Njinji tuthatire ni othio bindura Njoka amamira Njinji era Njinji ukiro kwa kwendire kwe wewe ye Kareke mamirite Njoka ni othio wira Kareke binduka ugo Njoka mamirwa ari ithiwira uyu ukiri murwanyu kwe gara kuona marinda masusan takama we mamirite mtu takama marinda masusan mamirite mtu pia kwambirie kuga uyu muka Kareke soka bandero ngomba kubokia ukenya nginya family planning kada iko bange kwa utabokia ile ya kugatira kubeto gavana twika baba wetu twinthe ana kama thekanie mucie uragatinda orongi ithiumukirie mpora wira tugwitigiria baba yuke guturo endereithie Tharaka Nithi gaka mukaza twendo kila mtu atapata pahali yake kuma Marimanti gecigo mungia kia Tharaka nkiripotera Meru TV rĩtwa Kambeta Ndagada waiguna hivyo sana mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Waiguna na ntubariboti na ndira inkinyaniro na ntukosia rwa barabara ni ya Meru witana nyukine kwethirite kuri na mitino mno junction ya Soboiga akiariria untubo David Mwangi na uro kuromba eteke mubunge bore na wete thirikari kuturanjira ingine kenda kuthirio musukumano kiri barabara eu
Nkuluki Mwangi na urete mubunge wa Bore morane mugambiri ndikiri wike muswanda muswanda mbunge yo kutira kurina mawatho Nkuluki ya kuthiria maitha kaunti-ine ya Meru. Mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaiboni na kulikithia. Musiasa David Mwangi noro kurwira giti kia mbunge gicigo mbunge kia Bore na ciumiritie kwariria mitino iraitite na mbere ukujiro barabara nene ya kuma Meru wita na nyuke muno Soboiga arauritie mbunge urikwa Bore Ndekiri Mugambi utiela na uswantaira kuria waka bamse wa mwana waka barabara enge na nira yatetheria kunisha minyano ya ngari barabara nene nikenda kwebania kariba Bore na mitino ya kaita kwa kaita. Ingwenda kuromba na heshima nene muno nuntu twina muheshimiwa itutegerwe barabara ya Meru na Nyuki Road kwena serious problem na muheshimiwa ethirwo tina data ya ikuo biria bikarikite ndene ya barabara eu urombe gikaro na Mwangi ngwire ni ikuo bingana bikarikite barabara eu. It is not conducive, it is not safe at all na inya ogwe no kujirite you witnessed an accident ndene ya barabara eu. So no batere na arua gutuonia kwena orio gututetheria kenda tumba kwithirwa twi safe in that road. Soboiga iraire a hotspot ya ikuo gote ntuku ikuthira kana ijiri gote accident ukarika au Soboiga. Muheshimiwa kuma igita ria Ntwangaine barabara ya Ethi kweja Mwanka kwa muungania ne batere kwithirwa yaki ne ebui tuchwire an alternative route for our people that is safe. Uratwirire no karitie thirikari na ngugi yaku ni kwinama kenda thirikari yo eja na aja itukaria na ereta into. Nkuluki arua nontu mbunge unanywerere kamwana wita na mbere kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto riu na batere otielo ntubone bokinyanira na mpoya akimuria weka ikaro kinyana rwangiro wa kibarabara Kenya na nikenda kumenya barabara ejekabwa Itu kwenda wina mira Ruto ethiro ni guo thithagia tukona itukuone rujo wina mi kenda barabara eu ebwa bonge itukwenda gukuona ukiaria na antu bakenha barabara eu itukwenda ikirwa bumps itugwetia bumps maritati kwena twana twire turakwire last week on Sunday baringeri ni ngari ara maritati kwa nganga itukuromba bumps kwa nganga itukuromba bumps ntuge kwena milling kwena so mirwira kirwe ari antuge na matinga ja manene ija kugitania au itukuromba twakirwa bumps au itukuromba batwe tuchwerwa a third lane. Akirikia na wetete wamba bondethia burabwitite na mbere kaunti-ini ya Meru akiromba bunge ba Meru wike muswanda mbunge na niyurajo atetheria wikira rithiukaria batwe turi arimi MPs betu batongerio Mheshimiwa Ndekiri ntaigwa ndene ya bunge Mheshimiwa Ndekiri aikitie muswanda jwa gutetera mantu ja wamba bwa ng'ombe iriwa muntu uria wikitie muswanda jwa ng'ombe ni Mheshimiwa Rahim Daudi na ng'ombe itiyagwa Northimenti ng'ombe ciyagwa Bore ng'ombe ikaiwa tiganwa West lakini kire kinene MP wa Bore na MP wa Tigania West bakuthithia ne kuga ibakaritie thirikari na bateguikia miswanda iria yomba gutetera kana gukaria wamba bwa ng'ombe nonto cheria igekirwa indito muntu akira akagwatwa akia ng'ombe. So itukuromba tubuone on the front line ogwe Mheshimiwa Mutunga ngurombe o withdraw cheria iria wikitie ndene ya mbunge etagwa Agricultural Professional and Practice License Bill ya kuga anto kenda barima beta chukuru ogwe that bill atokuromba you withdraw that bill and we need to hear you make a statement about that. Who sent you to ask our people to go and study? No agutumite kenda guikia muswanda jajo. So iromba rietu tugakandamizirwo arimi betu na itukuromba MP wetu Mheshimiwa Ndekiri tuitire ngugi bwega. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbitawa Mwende Olaiboni.
Ibwa mwende na atongoria ba Meru bari na mpatho na gavana wa Samburu atongoria ba bari mubunge Kirimangushine mubunge wa Mwekuru County ya Meru Karambu Kailemia na Kinyando Rodhi Muthoni Kiara nibameneretie gavana Jonathan Latilelit no kwangratania mibango ya thirikari ya kuthiria maitha. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma na utariria Kiluke. Nayo iji ni migambo ya gavana wa Samburu nayo wijikene ja Jonathan Lelit aria ugite we atitikiria thirikari ithire kiangaikia na kuinyiria antu bawe nyuma ya riboti kumira operation ikethire kithithika kinya kiri kaunti yawe. Inaitwa Serolipi, ni town iko highway, ni mahali iko na watu yetu, ni mahali iko na watu wazuri, na mimi nasema mbele hapa nikiwa gavana, hakuna mtu atagusa watu wa Serolipi. Hakuna. Mimi naona hivi viongozi wenu wanaokopa kuongea, wanaokopa serikali. Wakisikia serikali wanaweka mkia hapa kama mbwa. Mimi sio mtu wa kuokopa vitu kama hizo. Wahalifu watengenezwe, wanyoroshwe. Lakini watu wa Serolipi ni wafanyabiashara, ni watu wazuri, watu wa Samburu si yote ni watu wazuri, na mimi nitakaa na nyinyi. Migambo yeu nandi nithirite giukiria murutira jwa siasa ja kaunti ya Meru aria mubunge wa Central Imenti Kirimangushine bena Karambu Kailemia mubunge wa Mwekuru na kinya Muthoni Kiara baumirite na kuga migambo yeu nithirite gikira kirigiria kirindwa ya thirikari ya kurwa na bara bethirite bakia ng'ombe cia Meru na kinya nkuruki kuboraga. Batu ito condemn utterances ya any responsible leader then ndigoro yetu ya Kenya ule okuga batwe tote kwenda operation yewu yendelea antu betu wote muntu kuraga citizens operation yetete go target amba bang'ombe yetete target bao nekeda kwethira for sure ogo a confident you are not part, you are not an accomplice imbie gutuma wigwo gwa rero kwete kuneje yonwe kethira kwi ng'ombe tie no ukaigwa muntu wikabera to mobo yeye amesema ile operation ilikuwa imewekwa upande wetu wa North Meru North na Isiolo na Samburu haitatendeka. Akasema hakuna kitu itatendeka Sorolivi, hakuna kitu itatendeka Kipsing, hakuna kitu itatendeka popote Samburu. Kwa hivyo watu wake wataendelea kuiba ng'ombe za Meru. In fact, you deserve to go to court for saying such things, that you are going to kill our people, come rain, come sunshine. Who are you? Who are you? Wewe ni nani? Bali yuruka beyond. Nkuruki baugite wamba bobo bwa ng'ombe kaunti iji ni bwete kirigiria gikinene kiri maendeleo. Kwenda thine nene mono ya wamba bwa ng'ombe. Na wamba bwa ng'ombe kinyabwo kethira buti aja turi bude affect antu betu barabai na regembe ekoro achiere bani ni mono no ntundakai njanake icho twaitetie na are ule kwa grazing zone chieta gukaria ng'ombe chietu akoro boragirwe ekoro batigwo baintigwo I mean twana tunini tute na aciari ng'ombe ikaigwa mwangare cheiwe no gatugurira matoma na marigu cheiwe no gatugurira karati ina pasta bagaita biewa mboga chiara yako gurwa ina pasta bina to gaita beja kwa kanisa karati chiara yako gurwa kuma kithirone na katheri ai kwa chebi yako kugura na tugurairwa bara bang'ombe endia ng'ombe ba tugurira into bieku bara bire mabare thaya kwa mwanya bukuigwa na mtu wa Samburu analibia president. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Na riboti ya Jeff Ogituma ni tukira katanta kiri Nteto cietu muthenya yoruari kadho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyaniria Nteto cia Meru TV muthenya ngakundira kaita kadho ngi mbita wa Teri Mbabu.